urukiko rukuru rwaraye ruhamije Ntaganzwa Ladislas ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byo mu 1994 aregwa. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa aratubwira ko urukiko rwakatiye Ntaganzwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose kandi ko Ntaganzwa azajurira. Urubanza ruregwa mu bwana Ladislas Ntaganzwa, umucamanza n'inteko bafatanya kuruburanisha barisomye bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Skype ryahuzaga inteko n'ababuranyi bombi kubera kwirinda icyorezo COVID-19. Inteko iburanisha yari yicaye mu cyumba cy'urukiko gisanzwe kiri mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, mu gihe bwana Ntaganzwa n'ubwunganizi bari muri gereza ya Mpanga mu birometero bike uvuye ku nyubako y'urukiko. Ariko mu buryo bwatunguranye, mbere y'uko urubanza rutangira, bwana Ntaganzwa nyir'urubanza yanze ko bamuhuza n'abandi baburanyi kuri iryo koranabuhanga ngo asukurikirane isomwa ry'urubanza. Yavuze ko yaburanye bityo adashaka gukurikirana isomwa ry'urubanza rwe. N'isomwa ry'urubanza ryihariye amasaha asaga 3. Ufatiye ku gihe bwana Ntaganzwa yagejejwe ku butaka bw'u Rwanda kuhaburanira, urubanza rwe rwari rumaze imyaka isaga hine gato ruburanishwa mu ngingo zarwo zose. Ku ikubitiro mu rubanza rugitangira mu mizi, ubushinjacyaha bwareze ibyaha bitanu bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Uyu wahoze ari burugumesitiri wa komine Nyakizu muri perefegitura ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Ibyo ni ibyaha bikomeye kandi bidasaza: icyaha cya jenoside, gushishikariza abandi gukora jenoside, kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu, kwica nk'icyaha kibasiye inyokomuntu, no gusambanya abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Mu isesengura rye n'inteko iburanisha, umucamanza yavuze ko uregwa hamwe n'ibyaha bibiri. N'icyaha cya jenoside avuga ko gishingiye ku mpfu z'abatutsi Ntaganzwa yagizemo uruhare, n'icyaha cyo kurimbura no gufata abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyokomuntu mu 1994, maze umucamanza avuga ko Ntaganzwa adahamwa n'icyaha cyo gushishikariza abandi gukora jenoside. Avuga ko nta bimenyetso bigishimangira byatanzwe. Mu kirego cyabwo, ubushinjacyaha bwo buvuga ko bwana Ntaganzwa yagize uruhare rukomeye mu iyicwa ry'abatutsi barenga 25,000 bari bahungiye kuri paruwasi ya Cyahinda. Abo batangabuhamya benshi bahuriza ku kuba ngo hari igitero cyagabwe kuri iyo paruwasi cyari gikomeye, kuko ngo mu buhamya bwabo bavuga ko cyari cyiganjemo abari abajandarume, abasirikare, interahamwe ndetse ngo n'impunzi z'abarundi. Bakavuga ko ibyo bakoze byose bicaga abatutsi bakoresheje intwaro. Gusa mu myiregurire, Ntaganzwa n'ubwunganizi nabo bakunze kuvuga ko ahubwo hari bamwe mu batutsi bari bafite intwaro, kuko ngo hari umwe mu bajandarume bishe baciye umutwe. Bagakomeza kwibaza impamvu abatutsi bari bafite izo ntwaro. Hanze y'ibihumbi by'abatutsi biciwe Cyahinda, anaregwa abandi biciwe mu nkengero za Nyakizu ku mabwiriza ye, kandi ngo bari bahahungiye bakomotse mu bice bitandukanye. Abashinjura uregwa bakavuga ko mu bihe bitandukanye bagiye bamubona n'imbunda muri komine yategekaga, ariko ko ntawe yigeze ayirashisha. Ntaganzwa akiregura n'ubwunganizi bwe bavuga ko bamushinja ubuhamya bwabo bubumbatiye ukwivuguruza gukomeye, kandi ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko yakoze ibyaha. Nahakana ko muri komine yategekaga habayemo jenoside, ariko akavuga ko nta bubasha yari afite bwo kuyihagarika. Gusa ahakana ko hari igitero na kimwe yaba yaragabye kuri paruwasi ya Cyahinda n'ibindi bice aregwa mu ruhare urwarwo rwose. Ntaganzwa akavuga ko yakoranaga n'abaturage inama, ababwira ko bagomba gusubira mu ngo kugira ngo babashe kubarinda umutekano. Nyuma yo gusesengura ibivugwa n'impande zombi n'ibindi bimenyetso, umucamanza yavuze ko ashingiye ku buhamya bw'abatangabuhamya asanga uregwa hamwe n'uruhare rukomeye mu bitero byagabwe kuri paruwasi ya Cyahinda no mu bindi bice biyikikije, agashingiraho amuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose mu munyururu. Ku mwunganizi wa Ntaganzwa, Maître Alexis Musonera, yatangaje ko batishimiye icyemezo cy'umucamanza maze bahita bakijuririra. Bwana Ladislas Ntaganzwa y'imyaka 58 y'amavuko yafatiwe mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho avuga ko yakoreraga ibikorwa by'ubuvuzi. Yoherezwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania hari mu 2015. Uyu yari ku rutonde rw'abandi bagabo barimo umuherwe ukomeye w'umunyarwanda bwana Felicien Kabuga wafashwe mu minsi ishize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye ishyiriraho igihembo buri umwe cya miliyoni 5 z'amadolari kuhagaragaza aho aherereye. Ntaganzwa yagejejwe ku butaka bw'u Rwanda mu ntangiriro z'umwaka ushize 2016, yoherejwe n'urwego MICT rwasigaranye imirimo ya ICTR. Abaye wa gatatu woherejwe u Rwanda avuye yarusha nyuma ya Pasteur Jean Uwinkindi na bwana Bernard Munyagishari bamubanjirije. Bose uko ari batatu nta n'umwe urawumwere cyangwa ngo ajye munsi y'igihano cyo guhera mu munyururu ku byaha baregwa. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Eric bagira ubusa urakoze. Tugume mu rwego rw'ubucamanza kandi ku Rwanda. Nibyo koko umucamanza w'urwego rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda William Sekure wicaye i La Haye mu Buholandi yanze ko Felicien Kabuga ajya gufungirwa hariya i La Haye mu Buholandi by'agateganyo nk'uko umushinjacyaha w'uru rwego yabisabaga. Umucamanza Sekure yavuze ko Kabuga urebwa ibyaha bya jenoside agomba kujyanwa Arusha. Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yaganiriye n'umunyamategeko Twagiramungu Innocent amubaza icyo umucamanza Sekure yashingiyeho afata icyemezo cye. Imanza zose zo mu rwego rw'ibanze ziburanishirizwa mu cyiciro cy'urukiko Arusha, hazafatwa icyemezo uwujuriye ubujurire bwe akaba ari bwo buza kuburanishwa mu rukiko mu Buholandi i La Haye. Ni ukuvuga rero ko nibyo uyu nguyu uhagarariye iyi mekanizme isigayeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku Rwanda nibyo yibukije igihugu cy'Ubufaransa kubera kuri cyashaka ko Kabuga yajyanwa mu Buholandi bitewe cyane cyane n'uko Ubufaransa bwavugaga ikibazo cy'umutekano n'ikibazo cy'uko kujya Arusha bigoye bitewe n'ikibazo cya coronavirus. Ibyo rero akaba ari byo umushinjacyaha washyizeho impapuro zo gufata Kabuga yamaganye avuga ko agomba kugenderwa ku bushake umushinjacyaha washyizeho inyandiko zifata umuntu yari afite mu gihe yandikaga izo nyandiko. Akaba yibukije rero ko mu gihe hatangagwa inyandiko zo gufata Kabuga, umushinjacyaha yifuzaga ko nafatwa agomba gushyikirizwa urukiko rwa Arusha, akaba ari naho agomba nyine kuzabonera ubutabera. Ubwo rero irumvikana ko Ubufaransa, buriya umushinjacyaha w'Ubufaransa agomba kuzasaba urukiko rwa Paris ko Kabuga yajyanwa Arusha, aho kurubwira ko agomba kujyanwa he nk'uko yabiteganyaga. Nicyo bivuga ibyo babandikiye abashinzwe iriya mekanizme yasigayeho urukiko rwa Arusha. Mu buryo bwagutse bisobanuye iki ku rubanza rwa Kabuga, ku miburanire y'urubanza rwa Kabuga? Hari ibyo abavoka be basaba, bifuzaga ko Kabuga atashyikirizwa iriya mekanizme ya Arusha cyangwa i La Haye, ahubwo Kabuga yagombye kuburanishirizwa mu Bufaransa. Ibyo rero ndakeka urukiko rwo mu Bufaransa rugomba kuzabifataho imyanzuro. Ubwo nta zindi mpaka zizaba zigihari niba agomba kugira he cyangwa kujya Arusha, kubera ko umushinjacyaha mekanizme yasigariyeho urukiko rwa Arusha yemeje ko yagomba kuzajya Arusha. Bagomba gutegereza rero icyo urukiko rw'i Paris ruzanzura, muzi ko ku itariki ya 3/6 ruzafata icyemezo cyo cyerekeranye no kuba Kabuga yashyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cyangwa se niba yaburanishiriza mu Bufaransa. Nibafata icyemezo abavoka bazaba bashobora kujurira bikajya mu rukiko rwo hejuru, narwo ruzaba rufite amezi 2 kugira ngo ruzatange icyemezo cyarwo. Ni ukuvuga rero ko iyo gahunda yose nirangira niho tuzamenya niba Kabuga azaburanira mu Bufaransa cyangwa niba azaburanira Arusha, kubera ko buriya ibyo kuburanira i La Haye ko byabaye bivuyeho, agomba kuburanira Arusha nibaramuka Abafaransa bafashe umwanzuro ko ataburanira mu Bufaransa. Kutemera ibyavuye mu matora nk'uko yabimenyesheje abamenyesha makuru nico catumye kuri uno wa kane ku muhingamo rwa Sagato yaserukiye umugambwe CNL mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka, akaba yamenyeshejwe ko yatsinzwe ashikana muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ibirego vyerekana ko amatora yagenze nabi. Uyaserukiye CNL mu matora aramenyesha ibyo afatirako kugira yemeze ko yasahuwe. Venons de déposer notre dossier de recours à la Cour constitutionnelle par rapport duhejeje gushikana amadosiye y'ibirego vyacu muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ku bijanye n'amatora yo kuri wa 20, kubera twihweje ivyegeranyo bitandukanye dusanga yaranzwe n'utunenge twinshi cyane. Biraboneka henshi ko hari amajwi yacuranugwa mu masandugu agashigwa hatagenewe. Nk'akarorero harahatangwa amakarata y'itora 1000
kuri rwa rupapuro bita F2 ikagaragara, ariko ku rupapuro rw'ivyavuye mu matora ukasanga abantu badashika n'200. Ivyo birerekana neza ko amasandugu yacuranuwe. Muri ivyo birego vyashikanywe muri iyo sentare, rwasamenyesha ko biteye isoni kubona n'abitavye Imana bagaragara mu batoye. Nous avons eu des cas où des gens qui sont décédés ont été mentionnés comme ayant voté. Turafise n'uturorero aho abapfuye batoye kuko amakarata y'itora yarasohotse ahabwa abandi bantu baraheza barabatorera. Turafise uturorero twinshi. Ku Muzinda dufise abarenga 15, Ibuhayira, Imugwi n'ahandi henshi cyane. Twibaza ko seni ifise vyinshi vyo gutangira ku inyishu n'intonde z'abatoye zitigeze zija habona. Turananegura abajejwe ubutungane, abanywanyi b'umugambwe SNL bakuwe ku ntonde ku itegeko ry'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika afatiye ku binyoma, byose bigatuma amatora atagenda neza. Ku kibazo kijanye nimba atubahirijwe na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro azoca ashiraho intayi ishize, Rwasagaton yamenyesheje ko azunguruza. Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro nitadutunganiriza tuzitura sentare yo mu karere ka Afurika y'ubuserukiri Arusha. Ntivyumvikana kandi ntibitahuritse ko amaleta azoguma akora ivyo yishakiye binyuranye n'amategeko, hanyuma beshe ko ariko aratera imbere mu bijanye n'intwaro rusange. Mwomenya ko inyishu y'ibirego Rwasagato yashikirije muri iyo sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro izoboneka mu kiringo kitarenze imisi 8.